Tai atu a Winston Peters, a rāua ko Shane Jones, ki te tai tokerau I te rānei, ki te tuku perehana nui ki te takiwā. I tai a tīnana atu a Peters, te premier tuarua o te motu. A rāua ko Shane Jones, te minita whakawhanake rohe, ki te hokianga whakapau karakia te hokianga nui a kupe, ki te toha I te rua te kau, miriona tāra ki te rohe. I reira hoki a whatetiri te wake e mā taki ana, nō reira, kia te huri ake tātou. Hokianga, te unga o ngā toki mata whaurua. No te ata nei umai ngā mema matu o te kāwanatanga ki te marae o Waiparera, mo a rātou whakatau pūtea. I roto I te whakatau, ka kitea he pūtea taunaki I ngā kaupapa topa rākau, hopu wai me te whakahono ipurangi ki ngā marae o tua whenua. Tō mai te rangatahi ki te marae o tia rātou te whakamahi o rātou taonga hangarau. Me taku hoha, hea te patanga me whakahonohono I a ākarana I a pōneke kaua ko hokianga. Kua riro mā te marae o ngai tūpoto, te kaupapa ipurangi e whakahaere ki tō rātou marae. Hei tā rātou, ka tahi rā te kaupapa pai mo te hapori o motu karaka. Pretty excited really. We don't have any technology at our marae, and even though we live in the Hokianga and so Hokianga kind of feels a bit isolated for some people, we're just opposite Rawene, but we still don't have any technology. Aha koa te hari me te koa o te iwi kāinga ki ngā whakatau pūtea ka puta I te rangi nei. Hei tā rātou he nui anō ngā take e pākinoti ana ki a rātou, penei anō ki te oranga o ngā wai o te Hokianga. Our focus and the local issue is harbour quality, water quality for Hokianga, and that is probably most in relation to the legacy sewage systems that feed into the Hokianga harbour. I tērā o ngā tau, ko pahure, ka whakahoki mai te kawana I ua tātou nei whenua. Engari te whenua e māwiwi ana. E tūmanako tiana ka kitea ngā tamariki I ngā hua mai I ngā kākano I whakatō I te rangi nei. Whatitiri te wake, te karere.